خير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان المشاهدوننا في كل مكان، أحييكم بتحية الخالدة، تحية المسلم لأخي المسلم في الدنيا، وتحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسيب جلبة إن يتي الله عز وجل إن جولي إدو النبي مكة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسيب جلبة باو دون محيور لكم حيورا عندن تيدا ماكو جلبة بين ونكو حيور لكو أدنا حيورا عندن تيدا ما الله تبارك وتعالى نحرتناني ونند يمبه بين كون جنة يبي حيورا دير woni yo jang e kisal woni e modon nokku kala ko jodi don hidon ndara men e odo émission modon anda do woni gandal e faamu haleno musibbe julbe baawo nannantedam Allah azza wa jalla fonti balde meden den Allah on fonti cellal meden gal ha en wawi iwde do yonter hande en arti do yonter hande dum do ko nema bus andantedam biden yettamo kanko Allah tabaraka wa taala hiden toro makanyum kadi nde o fontanta en immorde e juutugol e balde den halek ko adi ko musibbe kadi e natan yewtere nandantede ma hiden hebiline hande ko yowndiri e yawma arafa den ande musibbe ko jango woni arafa hada ko nden don yewtere tay Allah azza wa jalla hoddiri ko do woni ko den do wa illa tun ko adi en natan don de mari hobbe ko hambe woni hobbe be musibbe julbe ko hunjibe Qur'anul Karim neɓaali yalte dara molanaɗo e nder Sénégal ɗo musidɓe julɓe ɓawo nannantede mo ɓe hunjike ɗon bal ɓe yaltiri ɗon e darajatul taqdir mumtaz musidɓe julɓe ko porto on innata kon excellent manda ko excellent honno musidɓe julɓe ko ɗum woni ko ɓe yaltiri e nder dara on hunjiɓe kamil on laabi tati faljali hay nde wotere haɗa ko ɓen hoɓɓe woni ko adduɗon ɗo hande inchallahu azza wa jalla hoɓɓe kañum kadno ɓe andantedema Allahu azza wa jalla no arkisiɓe wawugol jembingol daaɗe ɗuɗuɓe immorde e ceernoɓe ɓe andantedema no wawi jangude Qur'anul Karim kono ko adi en natude jonnemɓe fiyoɓe jangan en Qur'an o laala en jonneɓe taw ɓe hiwro ɓawa si ɓe hiwrike musidɓe julɓe on tuma si en jonniteɓe ɓe wawa en jangande Qur'anul Karim ɓe addana en eldari ni eywa nam. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum salam. Haray men ari émission gandal e faamu menen non ne bal ko men yalti ko dara wiyetedo Abul Musa al-Ash'ari woni dum ko dara busoto woni do heede Malika haray no hande men invita do inshallah gandal e faamu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Musibbe be ceernoɓe ɓe yiwɗon koko minni on gontunane ko ɓe hunjinane ɓaali ɓe yalta daro on hunjike Qur'anul Karim ɓe laabi tati ɓe hunjinede Qur'an on heɓal fajir hay e wotere ko ɓe heeɓi e dara on kon taqdir hay goto meeɗa heɓude on ɗon shahada e nder dara on ko kamɓe go'o ati yaltude dara on musidɓe julɓe heeɓi e muɗum honɗum mumtaz musidɓe julɓe idan noon heɓugol en ɓeɗo hoɓɓe yeeso men hare musidɓe julɓe ko welo taw yen joolu sifa ɓeɗon kadi noon ko welo onon nokku kala ko hikkorɗon ko Facebook ko YouTube partage kañum kadi musidɓe ɓen fof wawa nafitorde ɗum ɗo idan noon hiɗen jondude Cheikh Mouhammad Yousuf ɓe udditana en immorde e jangal ngol en Qur'anul Karim wata hasi on humpaka no min non ɓe jogii daaɗe ɗuuɗuɗe idan noon hannde ko yen tolluɓe
ɓe jangande nde ɗo dande jangande ɗo dande jangande ɗo dande ɓe jangande ɗo dande si ɓe joniti en no musidɓe julɓe natinen yewtere arafa nden bismillahi tabaraka wa taala hare falyatafaddal mashkura wa ma'jura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. musidɓe ko ene woni ko heɗodi jangande qira'atan ra'i'a jangande nandantede ma talinul qulub a nanay ɗum tum ɓerde ma ne hoya wa illa tun en natanta taw yewterene ha landuɗen Cheikh Yousuf haray ma dasi tawi fof wattene yila woni ɓe janga seeɗa ɓe change kadi danden kadi janga kadi seeɗa kadi change kadi dande joni haɗa Cheikh Yousuf ko hombo immorde e ceernoɓe jangoɓe Qur'anul Karim addan ɗon en ɗo honno men telan awal on onnon men addani on a aran on dal par ce que awal on aray yimɓe buyno ɓe famata ɗum no ko arabe no premier on non ko winteɗo Ousmane Bousso woni o jannowolan ko dara komin yalti ɗo onon kanko min jammini ɗon deuxiéme mon woni Yasir Dawsari eyyi Yasir Dawsari on non ko honno men telan ko Ali Jabir ko wonno ko suudu Kaaba andi kanko wonno toon julnaynowo Ali Jabir wono ɓeyni wa dal wono Ali Jabir metta heɓade ko suudu Kaaba ɗon par ce que kanko mo jeyano e julno ɓe ha woɓɓe faɗɗe nder ton eyyi jonnon o momi jammin ɗo wiyeteɗo Yasir Dawsari ɓe wi ko on noon haray ɓattimo seeɗa kono Ali Jabir tigi ɗum noon ɓe nalde heɓoto kono yawata nani eyyi ko no woni troisiéme momi jammino wonde e wiyeteɗo Kalbani e Basfar e Matrud eyyi ko ɓeɗo min jammini ɗo wonde e Mujitaba ƴettunoɗo concours premier 2019 eyyi ko ɓeɗo nayi min jammi ɓeɗo jowo mi anda 6 mi anda 7 min jammini ɗo inchallah machallah aɗa assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi nam waleykum salam idan musidɓe en yii ka e nder ko ɓe jooɗi ɗo kon tun taw ɓe jembinani en immorde e karama ko ɓe jeego ha 7 personnes mandanteɗama ɗa ko dande ɓe yittidira ɗum ɗo ko dokkal ngal andanteɗama jawdi heɓata ɗum ɗo ko dokkal ngal andanteɗama doole heɓata wona tikkuta koye Allahu tabaraka wa taala iwrata idan ɓeɗo ceernoɓe kadi si ɓuuri seeɗa heɓe heddani en koɓe duwa en weƴƴitande musidɓe ko honduge yewtere woni hande ko heɓili ɗen woni ko fadlu yawma arafata wa manzilatahu lewru ñalande wiyetene arafa musidɓe wirnanaki en ko janggo woni arafa hino mari immorde ko Allahu tabaraka wa taala ɓural ɗuɗungal ko Allahu tabaraka wa taala arafa no mari musidɓe julɓe haray en yewtay toɓɓe seeɗaje ko yowiti e ngal ɗo ñallal wiyetengal arafa ɓe gandi arafa ko adi kon en yewtay tawo sabu ko innira kon ñande arafa ɓawo nandanteɗam en gayni wowlude ko wi'ira kon arafa musidɓe julɓe en hikkay ɗon kañum kadi honɗum e toɓɓe ɗe andanteɗama hino yewta en immorde e ngal ɗo ñallal wiyetengal arafa ɗen andi janggo goto kala no duwa horode ko ba yettaɗa ko jallo yettaɗa ɗum ɗon on tigui yo heɓilo horgol ngo janggo idan musidɓe julɓe sababu tasmiyatihi bi hadha al ism woko sabu honɗum arafata innira arafa musidɓe julɓe ذكر الإمام القرطبي
rahimahullahu taala fi tafsirihi wa gayrihi woni ɓeɗo ceernoɓe Qurtubi ɓe maaki ko deftere maɓɓe ko ɓe firtata ɗon qur'anul karim e ko wona kamɓe maaki ɓe maaki wo anna tasmiyata yawmu arafata bi hadha al isme wo sabu ko innira arafata e nde ɗo inde li anna nnasa kanu yataarafuna fihi wo ko nden ñande yimɓe ɓen anditirayno goto kala ara hiwlo oya no wayɗe jaam tan ala to mi anditima ene anditilan wo ko sabu ɗum si nde ñande inna ko ñalande anditidirangol idan ɓeɗo Qurtubi maki wo li anna nnasa yataarafuna fihi woni yimɓe ɓen goto kala anditeno oya ɓe maki wo ko sabu ɗum nde ñande wi'ira yawmu arafata ɓe maki noon wa qila وبي لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طاف بإبراهيم عليه السلام فكان يريه المشاهد وجبريل وسبه نوي إلى عرفة جبريل على نينو النبي إبراهيم يلد النبي إبراهيم كسود كعبة بهول بنكيل المشاهد فيقول له جبريل وأنا النبي إبراهيم عرفت عرفت إني عندي عرفة وانتم من فيقول إبراهيم عليه السلام وإن عرفت العرفة وإني من عندكم عندتكم إذن إيه بدو جبريل على نجات إبراهيم يلو دو إمك هلا منك كدووني سفا كدووني مروة زمزم كدو كاجدين بوجته هلا النبي إبراهيم تنفو هاجينا لندو إبراهيم إني عرفت العرفة إن إبراهيم عندكم عندكم أن إبراهيم إن نعم عرفت العرفة من عندي أودنكم ويتير عرفة وقيل وبقوا كدي إني وكسبهن عرف ويرا عرف مسيب جلبي بما كولي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط من الجنة هو وزوجته التقيا في ذلك المكان woko sangane andantedema ba min adam e yumma min hawa ɓe raɗama ɓe itta ko nder aljanna wo ɓe hawlodirno e oɗo nokku wiyeteɗo arafata wo ɓay noon ɓe yiidi e oɗo nokku kamɓe ɗen ɗiɗo faltaqata dhalikal makan fa arafaha fa arafathu wo ko ɗon noon e bammen adam ɓay hayneke tun yumma min hawa kamɓe ɓe antiɓe ko ɗum ɓeni fa arafatha bammen adama anditi yumma min hawa ɓay ɓe anditi yumma min hawa kañum kadi yii tum bammen adama antiɓe ɗon andi har hiɓe ko dow kammu ko aljanna ɓay noon allah indiɓe ihbitu min ha jami'an jippe yaltunollan ko dow leydi on fof an adama ɓe nguma ɓiɓɓaɓe fof jippe sagande andanteɗema no ɓe jippike goto kala ko feere yaruno joni noon bammen adama no jinda yumma men hawwa no jinda ko ɓe jindi tun yumma men hawwa anditi ɓe bammen adama kadi anditi ɓe wo ko sabu ɗum inna arafa on ɗo nokku haray ko allahu tabaraka wa taala ɓuuri andude ko ɓuuri hawlodirde e gonga kam hayno musidɓe julɓe ɓe maki kañum kadi wo toɓɓere ɗimmere nden ma ruwiya fi fadli wa manzilati yawmi arafa konko filla e ɓural e nokku oɗo jour wiyeteɗo yawmu arafa ɓe maki o yawmu arafata yawmun azim ñalande arafa musidɓe julɓe ko ñalande mawnude ida dhukira al ijtihadatin anzaru lmuslimin wo wonnedema ida dhukira si inde arafa ton wowlama ye kisan wokkille yimɓe ɓen hakkille yimɓe ɓen no yiilo yaha e ngal ñallal ngal andanteɗema ko moɗanal ngal ɓe maki qatibatan ila takallumi rihabi tahiri ko ɗon e ɗon julɓe ɓen fof ɓerde ɗe yirodira e goto kala inna ene ko janggo woni arafa ene ko janggo woni arafa min haade mi anda ɗum ko janggo woni arafa wosi arafa haalama to hakkille julɓe ɓen fof yiilodiray e ngal ñalangal wiyetegal honɗum musidɓe julɓe arafata tawde ko nokku mandanteɗema hino mawni ɓe maki noon wal mashairul muqaddasa wo a yi'e yimɓe ɓen no so'andeji honɗu laaɓude saidun arafata haythu ruknul a'zam min arkani lhajji
wo nokku wiyeteeɗo arafa on ko tugala gootal immorde tugaale hajju ngu musidɓe julɓe. fa fil hadithi ari hadith man dañoteedema qala nabi sallllahu alayhi wa sallama hadith selluɗo mo imam mo annabi sallallahu alayhi wa sallam maaki alhajju arafata ɓe maaki hajju ngun tigi tigi ko arafa nani. faman adraka leylata arafa qabla tulu'i lfajiri min alleyl jam'an wonde needema min leylatil jam'i wonde needema kala mananteɗema noon hawrondiri. faman adraka kala hewtuɗo ha o hawrondiri leylatil arafa jemma arafa on qabla tulu'i lfajiri ko adi yo subaka on yo feeru musidɓe julɓe min alleyli jam'in immorde jemma on ɓe maaki faqad tamma hajjuhu oɗo de haray hajju oɗo ngo timmi. rawahu tirmisi won nasa'i wa sahahu albani woni ko fellimo ɓe maaki noon. faman lam yaqif bi arafa kala on noon nennutuɗo ko laawol arani o nokku wiyeteɗo arafata qabla tulu'i lfajiri ko adi peera subaka yawmu nahri woni ñande hirsogol layya on musidɓe julɓe ɓe maaki walaw lahdati hayso tawi ko minute goto o tardi faqad fatahu lhajju ɓe maaki hajju ngu fuutike oɗo ɓe maaki bi ijma'il ulama immode kala koɓɓen toɓɓen immene nen koye andu yawmu arafata ahadul ayami ashhuril hurum ko e woto e lebbi ɗe andenteɗama no hormina e muɗum woni julɓe ɓen piirata e muɗum julɓe ɓen haɓata waɗata hunde ɗin noon ko ashhurul hurum. idan noon ko yen wawa famude e yawmu arafata ahadu ayami ashhuril hurum ñalande arafa ko e gotal e ñallal e nder lebbi wiyeteɗo hurum ɗin. qala llahu taala allahu inni in iddata shuhuri inda allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. allahu inni tabiti iddata shuhuri embere kontugol lebbi ɗin ko allahu tabaraka wa taala 12 shahran wo ko lebbi 12 woni ko woodi fi kitabillahi ko ɗum woni ko deftere allahu tabaraka wa taala yawma khalaqa samawati wal arda ñande allahu on tagi kammuɗi ɗin e leɗɗe ɗen allahu in hino e nder muɗum lebbi nayyi hurum. idan musidɓe en faamay awa ñallal arafa ko e nder lebbi nayyi hurum on woni ko tawti ko ɗum allahu inni minha 4 hurum hino e nder ɗin lebbi 14 lebbi nayyi ko ananteɗama ko lebbi ashhurul hurum innete. ɓe maaki noon wal ashharul hurum hiya dhul qa'da woni lebbi ɗinayyi ko nduɗo wiyeteno dhul qa'da wa dhul hijja wa muharram wa rajab wa yawmu arafata min ayami dhil hijja ñalande arafa ko e ñalɗe donkin on woni ko tawti yo musidɓe julɓe hikkuɗon honɗum e toɓɓen hikkon ɗon nden yawmu arafata ahadu ayami ashhuril hajj wonde neɗama kadi ko e ñallal gotal e lebbi hajju ɗin. allah in alhajju ashhurum ma'lumat hajju ko e lebbi andaɗi alhajju ashhuru ma'lumat hajju ngun ko e lebbi andaɗi. wa ashhurul hajji hiya shawwal wa dhul qa'da wa dhul hijja lebbi hajju ɗin ko ɗiɗo lebbi nayyi yen wawa famude kadi awa arafa kadi ko e nder lebbi hajju ɗin tawti kañum kadi yo musidɓe julɓe hikki ɗon toɓɓere e hikko ɗon nde woni yawma arafata ahadul ayami 10 allati aqsama allahu taala biha woni yawma arafata ahadu ayamin woni ñalane arafa musidɓe julɓe ko gotum e balɗe ɗandenteɗama allahu tabaraka wa taala no andi fiɗen ɗon allati athna allahu taala alayha fi kitabi allahu azza wa jalla manti fi muɗum ko nder qur'anul karim e ngal ñallal musidɓe julɓe wiyete ngal arafa wa amara bi dhikri fiha kama qala allahu taala allahu yamiri yimɓe ɓen yoɓe hebbin jantagol inde allahu tabaraka wa taala ɓenna subhanallah astaghfirullah ma alhamdulillah la ilaha illa allahu alazimu alhalim la ilaha illa allah rabbul arshi azim on tigi duumo e wowlugol inde allahu tabaraka wa taala e ɗum ɗon inchallahu inni liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayami ma'lumat
ko fiyoɓe seedito nafooreji ko allahu azza wa jalla okkori ɓeeɗo ɓe andanteɗoma wawi arde e oɗo jour wiyeteɗo ñande arafata wa yadhkuru smallahi fi ayami maalumat ɓe janto inde allahu tabaraka wa taala e ɗeɗo balɗe ɗe andanteɗama allahu azza wa jalla no andi fi ɗeɗo kanko kadi himo yiɗi ɗeɗo balɗe sappo himo weltori ɗeɗo. qala ibnu abbas firti al ayyam maalumat wo ko honɗum woni ayyam maalumat ɓe maki ashru dhil hajji wo ko ayaje ɗen sappo ɗannanteɗama hino ari ko zil hajji honno kay ko immorde balɗe sappo ɗen ko julde donki sakkitiɗe ɗen ɓe maki hare ko ɗum ɗon woni ɗum ɗon hikki ɗon yawmu arafa ahadul ayami ashara allati aqsama allahu taala biha ñalande arafa ko gotol e ñallal ngal andanteɗama allahu azza wa jalla wondiri e muɗum sabu hino mawni sabu kañum kadi hino mari immorde e ɓural hewgal wa uluwi qadriha kadi no towi nokku mugon ko allahu azza wa jalla allahu inni wal fajri wa layalin ashir allahu inni wal fajri wondiri e peeɗa subaka wa layalin ashiri e balɗe sappo ɗen ko julde donki qala ibnu abbas firti oɗo aya ko allahu inni ɗon wa layali ashir ɓe maki wo innaha ashru dhil hijja wo ko balɗe sappo ɗen ko donki woni ko fanda toɓɓere jeegaɓire nden woni idha kana allahu taala qad aqsama bi hadhihi al ayyam 10 si tawi allahu tabaraka wa taala wondiri e ɗeɗo immorde balɗe sappo ɗeɗo ko donki si tawi allahu tabaraka wa taala wondiri ɗeɗo faqad khassa yawmul arafata aidan bil qismi bihi allahu azza wa jalla hertini ñalande arafa tun o wondirinde wo tawi allahu azza wa jalla wondiri balɗe sappo ɗen woni wal fajri wa layalin ashir si allah wondiri balɗe sappo ɗen ko julde donki wo allahu azza wa jalla no hertinani ñalande arafa wonirande wotere ko honɗum wonde wondande musidɓe julɓe allahu inni wassamai dhati lburuj wal yawmi lmawud wa shahidin wa mashhud allahu inni wassamai mo wondiri e kammu dhati lburuji jomirawo laawi kode wal yawmi lmawud e ñalande fodande nden woni ñalande dargal wa shahidin seyditaɗo wa mashhud e ko seyditako e dow muɗum ɓeɗo karama koɓe firtoɓe woni Abu Hurayra radiyallahu anhu ɓe maki e oɗo aya wo ɓe maki wo ashahidu ko allahu inni ɗon e wa shahidin woni yawmul jum'a woni ñalande jum'a allah wondiri fi muɗum wa mashhudin huwa yawmu arafa ɓe maki mashhud ko ɗum woni ñande arafa ko ɗum woni ko allahu azza wa jalla wondiri fi muɗum ɗulle ko janggo ɓe maki noon wal maw'ud ñalande fodande nde yawmul qiyama ko ɗum woni ñalande dargal hare ɓeɗo wiyeteɓe Aba Hurayra radiyallahu jalla wala kamɓe ko ɗum woni koɓe firtiri oɗo aya musidɓe yawmu arafata huwa ahadul ayyami al-ashra al-mufaddalatu fi a'maliha ala ghayriha min ayyami sunnah musidɓe ñalande arafa koye gotum e ñalɗe ɗananteɗema ko balɗe sappo ɗananteɗem allahu tabaraka taala ɓurni e muɗum kala gollal ngal bani adama on woni e golluɗe ko si o golliɗo ñande arafa ɓuri mawnude ko juulugol naafilo ko ñande arafa ɓuri mawnude ko juulugol honɗum ko horugol harana lewru suumaye ko ñande arafa ɓuri mawnude idhan ko ɗum ɓe maki wo e fi a'maliha ghayriha min ayyami sunna kala ko tawi ko horete harana lewru suumaye ko gollete harana gollal farilla ko gollete ko sunna ko ñande arafa ɓuri ko naafugol ko ñande arafa ɓuri ko okkitirgol ko ñande arafa ɓuri ko honɗum ko janngugol ko ñande arafa ɓuri kala ko tawi wona ko farla wono lewru suumaye e jurɗi ɗen joyi e hajjugol e ɗin piiji waɗugol gollal ngal ko ñande arafata woni ko ɓuri musidɓe julɓe ɓe maaki fa fi sunani tirmidhi
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. أول حديث في الله ما ولو يتيدو هنو حديث علي أنا باجو صلى الله عليه وسلم كو إمام ترمذي في اللي دون بماكي و بيتلون ابن عباس ما دون كاي ابن عباس رضي الله عنه ماكي wonde nedama tabitin annabajo sallallahu alayhi wa sallam maki ma min ayamin ala wo e ñallal al amalu salih fihinna gollugol gollal moƴƴugal e nder ngal ɗon ñallal ahabbu ila llahi taala hara ko ɗum ɓura yiɗede ko allahu tabaraka wa taala min hadihi l ayami l 10 wo ha hewti ɗeɗo balɗe 10 musidɓe julɓe balɗe 10 ɗe anantedama ɗen en yewtine fi muɗum woni ɗe ɗanantedema ɗe fuɗɗinoke haray ko normalement janggo haray ko ɗe lanni e faɗɗi janggo simi fayaali haray lanni idan noon ko janggo woni arafa ko neññande woni ko hoorete annabajo no maaki wo ɗum ɗo ngal ɗo ɗeɗo balɗe 10 allahu tabaraka wa taala hino ɓuuri yiɗude yo jiyaɓe ɓen duumo waɗa ɗon golle labaɗe kala ko wona jurugo e ɗeɗo juuje 10 musidɓe julɓe idan koye allahu azza wa jalla woni ballo wallito en o arkiso en horugol ndeɗo o tawna en e jaam musidɓe julɓe hikkiɗo hon ɗum ɓe maki hadi ayamin 10 qalu ya rasulallah ɓe annabajo on maaki ala hay e ñallal ngal jiyaɗo on waɗata moƴƴere taw allahu tabaraka wa taala hino ɓuuri yiɗude ɗum ha hewti ñande arafa sahaba ɓen inni ene ya rasulallah walal jihadu fi sabilillah ene nelaɗo hay waɗugol jihad e lawol allah on fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam annabajo on jaabiɓe walal jihadu fi sabilillah hay waɗugol jihad e lawol allahu on ko horugol ñande arafa rewa allahu ñande arafa okkitira ñande arafa waɗa ko moƴƴi ñande arafa no ɓuuri yawgol jihad ɓe maaki noon illa rajulan si hara wona neɗɗo gooto haraja bi nafsihi wa malihi o yaltiri jawdi ko o jogino ko fof o watti ɗon fittangu ngun o yehi waɗugol jihad falam yarji min dhalika bi shay'in o artidale hay e hunde jawdi ko o nabono kon fof lutti ton kanko kadi o lutti ton annabajo maaki ko oɗo tum ɓuuri on yahuɗo hoori arafa waɗi golle labaɗe arafa okkitiri ñande arafa ko yaltuɗo waɗi jihad fi sabilillah tawa kanko jawdi ko jogi kon fof o accala e hunde ko suudu o mooɓi fof o naɓi kanko kadi o yehi o lutti ton ɓe maaki ko oɗo tun feƴƴiti oɗa immorde e baraji idan musidɓe ko ñallal ngal annantedama lawaki taw ko janggo hande ko yettaɗa bawo musidɗo anni yo inchallahu janga hooray hoora arta yette jallo nani inchallahu azza wa jalla ngal ɗo ñalande ngal andantedam allahu tabaraka wa taala wondiri e muɗum allah on wondiri e balɗe 10 ɗen ɗum o wona fi fijunaru ko tawde hunde no mawni ko makko kanko allahu tabaraka wa taala addi haasi o wondiri e ɗum ɗo yo musidɓe julɓe ɓe maki e toɓɓere jeetaɓire nden wa huwa a'zamu wa afdalu ayyam wa bihi fuddilat hadhihi al ayyam al 10 ala layali al 10 al awakhir min ramadan subhanallah wo ko sabu ngal ñallal gotal jango arafa on wo ko sabu ɗum ɗon allahu tabaraka wa taala ɓurniri balɗe 10 ɗen ko donki ɓurni ɗen ɗon e dow balɗe 10 sakkittiɗen ko nder lewru suumay allahu akbar musidɓe julɓe emba mofte annabajo on hino mari nema emba si a woni julɗo heɗa mari nema emba allahu tabaraka wa taala no udditana en dambuɗe nde andanteɗema koye natum cikkoɗen ko nder aljanna ko ɗum waɗi wallahi annabajo on ko ɗum ɓe inne noon man ata'ani dakhala aljannata
kala on etiɗo ha ɗoftilan yo wawa famuɗo naati aljanna. kono noon wa man asani faqad aba, kala on lundiɗo lan haade ko kanko sali natgo aljanna. annabajon ko ni sifitorno an wiwɗa a sifitortano. annabajon ko ni wawno an wiwɗa a wawatano. annabajo on ko ni wowlurayno ko ni ɓe gollodirayno yimɓe ɓen an wiwɗa a wawatano. ya waw famude musidɗo haray ka an sali natgol aljanna ko ɗum annabajo o maaki wa man asani faqad aba, kala on lundiɗo la aɗa ko kanko sali. yallahu azza wa jalla no arkuso en wawen iwtirde ɓawo annabajo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki. qala cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu taala, ɓeɗo ceernoɓe meɗen woni ibnu taymiya rahimahullahu azza wa jalla, ɓe maaki wa anna ayyam al ashara al ula min dhil hajji afdalu bi itibari ayyam li anna fiha yawmu arafa. wo balɗe sappo arane ɗen ko donkin, wo ko ɗen ɓuri moƴƴude idima e balɗe sappo hedditiɗe ɗen. musidɓe julɓe, wo ko taskagol tawde hino e nde balɗe sappoje ɗen ɗon ñalande wiyetede nden arafata. musidɓe julɓe, toɓɓere jeenaɓire nden hada al yawmu alladi akmala allahu taala fihi l millata, ko e nden ñalande ɗon woni ko allahu tabaraka wa taala timmini kaɗo dina. allahu azza wa jalla wa atamma bihi ni'mata, ko nden ñande kadi allahu timminiri e nden ñalande ɗon nema ko o nemini jeyaɓe ɓen. ari hadith monanteɗema ko ibn omar fillimo radiallahu anhu o maki o anna rajulan min alyahudi qala ya amira almuminin, o gorko goto jeyaɗa alyahuda ɓen o inni ene ko onon yo amirul muminin ayatun fi kitabikum, no woodi aya goto no ko nder daftere mon onon julɓe ɓen taqra'unaha on jangay on aya, kono law alayna sinno non on aya ɗon koye amen o jippino dental alyahudu on ɓe maaki sinno oɗo aya koye amen o jippi, ɓe maaki lattakhadna dhalika al yawm idan, wo men jogitotono nden ñalande ɗon feet. wo hino e mon onon julɓe ɓen ñallal gootal, hino e mon onon julɓe ɓen kay aya jippiɗo e dow moɗon hiɗon janga mo. si tawino on aya ɗon koye amen menen alyahuda ɓen o jippi, min jogitotono nden ñalande ɗon woɗa ɗum ɗon feet amen. ɓeɗo maki wo wondanedemo honɗum. qala o inni ayu ayatin, ene ko aya hombo wonɗa wiwde? qala o inni alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dinan. wo nokku ko allah o inni ɗon alyawma hande ɗon akmaltu lakum mi timminani on dina moɗon kan, wa atmamtu alaykum ni'mati mi nemini e dow moɗon nemaji andi, wa raditu lakum lislama dinan mi welanama on yo jogito islam ko rewirollah min allahu tabaraka wa taala jogite islam dina. qala ibn omar maki wo qad arafna dhalika al yawm, wo men andigoy nden ñalande nde oɗo aya jippi meɗen andi ɗum ɗon. laqad arafna dhalika al yawm, meɗen andi nde ñalande ɗon. ɓe maki honɗum alladhi nazala fihi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, wo meɗen andi ñande on aya jippi e dow annabajo on. wa huwa qa'imun bi arafata yawmul jum'a, nelaɗo no dari ñande arafa tawi ɗum ko e jumare hawɗodiri. musidɓe julɓe, wo yahudajo on sikku men anda, bal ko menen ɓuuri mo andude ñande on aya jippi e dow annabajo tawi hiɓe arafa hiɓe dari e tumbere nangue, tawi ko nden ñande woni ñande arafa waktu juma kañum kadi. musidɓe julɓe, wo kamɓe julɓe ɓen ɓe majjaka nden ɗon ñalande. idan musidɓe yi ka ko ɗum ɗo woni hon welo wonugol julɓe sappo ɗum ɗon. ɓe maki hada yawmu alladhi yubahi llahu taala fi ahla arafata ahla samaa min almalaika, ñande arafa kono ñande allahu tabaraka wa taala wowlata yimɓe
wonɓe arafa e dental malaikaɓe ɓen allahu tabaraka wa taala himo mantoro fiɓe himo wowola fiɓe allahu tabaraka wa taala inna daare nelan kaarijo e kaayijo o wowola ɓe wonɓe arafa fof o inna ɓe hay hunde addaɓe ɗo si wona saabu min allah o yiya allahu tabaraka wa taala hino manto e dental malaikaɓe ɓen ko makko kanko allahu tabaraka wa taala huwa yawmu lladi yubahil fihi almalaikatu woni sama qala nabi annabi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yubahi bi ahli arafat ahla sama wo allahu tabaraka wa taala o mantoray yimɓe ɓen arafa e malaika ɓen ko kammu yiya allahu azza wa jalla hino wowola fiɓe dow himo inna ndaareɓe hino rewammi himo manto kanko allahu tabaraka wa taala annabajo on alayhi salatu wassalam ko ɗum woni koɓe maki o fa yaqulu lahum allahu azza wa jalla wiyaɓe unzuru ila ibadi ndaara lelan jeyaɓe am ɓen ja'uni ɓe ari an shu'shan ghubran ɓe ari e an rawahu khadijatu rawahu ibnu khudayma ɓe maki o hadith ko fillimo ko ibnu khudayma ɓe maki o honɗum allahu azza wa jalla wowla fiɓe himo inna ndaare ɓe ari e an hiɓe rawanmi ɓe ari e an hiɓe mantoran fi an ɓe ari an hiɓe sho'i fi an ɓe ari an hiɓe teddinanmi min allahu tabaraka wa taala hawnoɗa haynoɗa allahu azza wa jalla hino haala fi ɓeɗo ko dow kammu musidɓe julɓe so tawi allah on hoddiri en arta joni ɓawo nde andanteɗam en jondi cheikh yusuf ɓe attirana en immorde e qur'anul karim musidɓe julɓe fal ilmu inda allah aywana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الغافلين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل الليل والنهار
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. ما شاء الله. إذن musidɓe hiɗen weltano boy Cheikh Yousuf hiɗen tori Allah azza wa jalla sembintaɓe ɓe naɓe gandangal junna balɗe ɗen arkisa en enen kadi heɓe zurriya ɓurɓe ɓeɗo oɗe janngol qur'anu karim kono wallahi musidɓe sa nani qur'ana on e wawɗo qur'an on e jannguɗo qur'an on andani qur'an on faame qur'an no weeli hara wona ko joltoɗa ɗo koɗi wallahi qur'an mamo andantede ma fama ba'dahu min ni'am ala ɓaawo ɗum ɗon nema si tawi Allah o arakkisama qur'an karim si tawi Allah o arakkisi on to qur'an on ala ɓaawo ɗum ɗon immode e nema ko ɓuri ɗum ɗon e mawɗo wallah heywanam musidɓe haray ko honɗum hikketan ɗon joni musidɓe julɓe fayda e gayni leere nen kañ kadi ko seeɗa heddoɓe haray en waynodiri kono ɗen heddori toɓɓe ɗiɗi woni toɓɓere honde musidɓe julɓe ɓe maaki hada yawmu alladi yu'tiqu llahu taala fihi min an-ni'am ko nden ñande arafa nder muɗum allahu azza wa jalla ndaara yoga e maccuɓe makko o rinɗinaɓe ko nde yiite allah inna kaarijo mi rinɗinima kala wo ko gollutuɗa e bakkatuji windetake yi'a goɗɗo hino yaha ko dow leydi tawa o rinɗinanomo neeɓi allah on yafunike o kala bakkatu ko golluno e ko o golloyno kadi fo allah on yafunike mo kono noon mbaya anda a yafanama walla a yafanaka a duumoto e gollugol kono a yi'e woɓɓe no ko dow leydi hino yaha tawa allahu azza wa jalla rinɗinino ɓe neeɓi imma rinɗina woɓɓe ko nder lewru suumaye ma allah on rinɗina woɓɓe janngo woni ñande arafa musidɓe julɓe ja'alana allahu min utaqaihi min an-niran yo allahu azza wa jalla tawnu en eɓo rinɗinta ɓen ko nden yiite musidɓe yalla on rinɗin en musidɓe julɓe haɗa hande kañum kadi kala waɗɗenmo allahu azza wa jalla no yafani en mo wawi ɗum ɗon hiɗen torimo kanko allahu azza wa jalla nde o wawata en rinɗinode musidɓe julɓe ɓe maaki fa fi sahihil مسلم أري في الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر
من أن يؤتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة سبحان الله بماكي ويوم من عائشة وأن باجو صلى الله عليه وسلم ماكي على كبر مولود نيلال على كبر تودود نيلال قال أندن تيدم الله عز وجل رندنا يدون ماتشوبه ko jogiti ko irindina be immorde yite ha hewti nyalade wi'etende nyande arafa musiddo ko honno tuma woni arafa ko jang la wike la wake taw aw horo musiddo juldo nyande arafa dum ko jang idan nelaado maki sallallahu alaihi wasallam ala ko burata hewti nde Allah tabaraka wa taala rindinta jiyabe immorde e jiyabe be o jogiti kanko Allah azza wa jalla rindina be ende yitege ha hewti nyande arafata wa innahu la yadunu thumma yubahi bihim al malaikata fayaqulu ma arada haula'i Allah tabaraka wa taala o banne jiyabe be himorindina abawo don Allah tabaraka taala mantoro fi bedo zumratul malaikatul kiram ko dental malaika be teddube be ko kam Allah azza wa jalla no wala fi bedo ndare jiyaben be bedo ko hondu be faala hande komi okkortabe mi okkori be ko faala ko mi dandube yite mi dandibe yite ñoo ko aljanna be faala mi okkori be aljanna yo Allah azza wa jalla arkishu en dun don musibbe julbe be maaki tobbe sakitene yawmu isgharu shaytan wa dahrihi ko nyande shaytan hoynete jaasine kadi ko ne nyande shaytan tampinte woni nyande arafata musibbe julbe shaytan faalataake luubude ko dow leydi taw ala feere ko nden nyande yi oton shaytan no ruke hino tampine ko andantede ma taw ala feere muɗum ko ɗum woni honɗo jang nyande arafata musibbe julbe idan yewtere mere nde musibbe ko haɗo haaɗi moɓindigo ko yoɓɗen kon ɗo fof ko jango woni arafa ko yen wakkilo hoole ngal ɗo nyalla anditen wonnedema ko nyallal gotal en holi lewru suma e neeɓi joni ma ne ɓal ko feƴƴi nyallal gotal en ronkota ɗum ɗon musidɓe julɓe nyande arafa baraji ɗi koyen atodir wako Allah inni on kuntum fastabiqul khayrat atodire e moƴƴireji ɗin o fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ko e ɗum ɗo ɓurondireɓe ɓen ɓurondirta hara wona ɓurondirgol o darni périmètre étage mi waɗay deuxiéme o soodi oto soode oto o soodi vélo mi sooday motor naɗo musidɓe julɓe ɓurondirgal ngal koko nder diina ɓiɗɗo kaari hunjo qur'anu karim inchallah min kadi ɓiɗɗan o hunjoto qur'anu karim ɓiɗɗo kaari jombi an kadi na ɓiɗɗo ma jombi na ɗum yaade ko ɓurondirgol ko nder diina musidɓe julɓe idan kala wo ko tawi feewi e yewtere nde no iwre Allahu tabaraka wa taala kala wo ko tawi on togi faayi no iwre on togi Allah on e annabajo kamɓe koɓe woɗɗitiɓe faljugol ganda timmo ko jomirawo woni ko heerani kono noon musidɓe en fermata taw jonde nde ha jonniten Cheikh Youssouf min koɓe jangguino kom fof weelila moƴƴa wallah kono no woodi komi heddi komi hewtallan taw woni Mahmoud Khalil Husari ceernoɓe ɓe musidɓe julɓe ɓe adnalen dande men karamokoɓe ɓe ɓe janganalen dande men ceernoɓe ɓe janganalen dande men awoɓe ɓe addan en cheikh on ɓaawolo si ɓe gayni si ɓe faala ɓe ɓeydita yerko ɓe faala musidɓe julɓe on ɓe jonɗe aywa nam Cheikh Youssouf. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إليك المصير. ما شاء الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. hawri ha ay hawri aywa nam musidɓe en weltanike bo Cheikh Yousuf en jarniɓe min on kay mom ɗo on hay haaɗi goye ɗo ella ala ko waɗi mi nani karamo ko janggo mi nani ceerno jango ɗum ɗo ɓurtinilan ɓerde nden kañum kadi lan andi onon kadi ɓurtini on ɓerde nden weltini on musidɓe julɓe yiɗuɓe Cheikh Mahmoud Khalilou Houssari idan Cheikh Yousuf ko konnguli honɗi sakkitortoɗa ara en mi weltani on taw fof taw goo eyi hara nani ko cheikh docteur fadilati cheikh Mouhammad Yero ko ɓe yewti kon e ara nani arafa on ko janngo aw haray komi kala keto ko watta kon fof hetto ɗon kadi ƴeewon émission gandal e faamu aha ko ɗon hettoton émission ji ɗin kadi moƴƴa ɓeydon ɓurton ɓeydade e gandal ngal moƴƴa inchallah haray ko gandal e faamu winde émission eyi haray noon kala ko immori e falje arayna e menen ko Allah subhanahu wa ta'ala koko hoddira eyi alquran ko ni menen me wota ɗum ɗo hay si men falji nder ton arayna e menen ko Allah subhanahu wa ta'ala iwri hoddiri eyi ha hoddiri awa inchallah aray assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nam haray musidɓe julɓe en weltaniki ɓe bus kadi en famanayɓe tun ɓe maki si ɓe faljiga haray no iwri e kamɓe e cheytan haray allahu tabaraka wa taala kanko farjata ko e kanko tun herori e annabajo on farjata inchallah haray yen musidɓe julɓe kala wo ko yiwɗon yaari émission on tawi no hanniri wonon haɗa kono allahu azza wa jalla hoddiri kala wo ko yiwɗon kadi on tigi faayi e muɗum immorde feggagol e bindi feggagol e ɗingal e ɗengal feggagol e firo feggagol e no wowlite ɗum ɗon fof no iwrude e bani adama tawde bani adama tagamo timmali gandal timmugal ko allahu azza wa jalla herori hay so allahu hoddiri en e yontere hannde nokku moɗon o Jama TV émission moɗon o yiɗaɗo andaɗo on gandele faamu waktu mon wowuɗon si allah sara salminama ñalande moɗon nde juma ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق